mwese n'umunyemerere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza inshuti bakunzi ba Ibendera TV. Ikaze mu makuru yo muri rukerera y'umunsi turi kwa gatatu ni tariki 3 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2025. Mwese nongeye kubaha ikaze ndabaramukije rero aho muherereye hose. Twinjiye makuru yo muri rukerera n'amakuru agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ibice bibyukiyemo imirwano ikomeye. Ndababwira ko umujyi wa Uvira abasirikare bakuru bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC batangiye kwerekeza iyo buhungiro. Turaza kunyurukira muri uyu mujyi wa Uvira turebere hamwe uko ibintu byifashe. Muri aya makuru kandi ndakubwira ko umuriro w'amasasu wongeye kwaka hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na FARDC ni mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Turanyarukirayo turebere hamwe ibice bibyukiyemo umuriro w'amasasu. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera nkubwire ko imirwano ikomeye yongeye kwaduka hagati ya FARDC n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abasirikare n'abasivile bakaba batangiye guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Ni imirwano yiramukiye ni mu duce two muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri Warungu. Uraza gusobanukirwa neza uko ibintu byifashe kugeza ubu ngubu. Urusaku rw'amasasu ruramutse rwumvikana hagati y'ikibuga cy'indege cya Kigoma, ni hafi y'ikibuga cy'indege cya Kigoma. Abyifashe gute? Naho turanyarukirayo turebera hamwe uko ibintu byifashe. Amakuru kandi araza kutwerekeza mu gihugu cy'Ubudage. Mbabwire ko abantu batazwi by'amasasu ibihumbi yaragenewe abasirikare. Iyi ni inkuru idasanzwe, ni inkuru ushobora kwibazaho, ariko kandi nabyo birashoboka umugani w'ababandi. Reka rero mbabwire ko mbahaye ikaze risesuye. Nitwa Umukada, ni ku Ibendera TV. Mwese aho muherereye rero munyemerere mwigire hafi utera agatebe dusangire amakuru aramutse mu rukerera arwo akuru uyu munsi. Mbere yo kwinjira muri aya makuru rero biraza kugusaba gukora like niba wahageze, niba aribwo bwa mbere ugeze hano, kandi biragusaba gukora subscribe. Mu gihe ukora subscribe kandi uraza kunyemerera wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni isinye de notification, kugira ngo utaha amakuru agiye kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Nimujyamerere gatoya ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya ngaruke twanzika ku buryo burambuye n'aya makuru. Mwese aho muherereye, abari mu bice bitandukanye, mu turere dutandukanye twose tugize igihugu cy'u Rwanda, mbahaye ikaze. Abari mu bice binyuranye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, namwe mbahaye ikaze. Abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cy'u Bugande, abari muri Kenya, abari Tanzania, abari Zambia, Sudan, Malawi na Mozambique, namwe baye ikaze. Abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe ikaze. Abari muri Canada, abari mu Bubiligi, mu Buholandi, muri Australia no mu France, namwe mumeze neza, tubahaye ikaze rero. Hanyuma kandi ubwo amuhite munyemerera twanzike ku buryo burambuye muri aya makuru. Mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakubwira ko ibiramutse bihabera ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu utigeze kumva ahandi aho ariho hose. Abasirikare bakuru bo mu ngabo za leta ya Kongo FARDC batangiye gushwekura, barimo kwerekeza iyo buhungiro. Umwuka w'impungenge n'akaduruvayo n'ubwoba bwinshi bikomeje kwiyongera mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ukomeje gutuma abasirikare bakuru b'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC baburirwa irengera, abandi bakayabangira ingata
barimo guhunga amasigamana berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bibaye mu gihe ihuriro ry'abarwanyi b'intare za Sarambwe rimaze kwegukana uduce dutandukanye muri teritwari ya Uvira na Walungu, nk'uko nabibabwiye mu makuru y'ejo. Bakaba abageze mu ntera itarengeje ibirometero ni kilometero 20 uvuye mu mujyi wa Uvira. Biravugwa ko mu gihe koalisiyo y'abarwanyi b'intare za Sarambwe bafashe icyemezo cyo gukomeza kwigira imbere badvansinga, bashobora kugera mu mujyi wa Uvira mu masaha make cyane cyangwa mu minsi mike iri imbere. Amakuru aturuka abatuye muri uyu mujyi wa Uvira aragaragaza ko ngo hariyo ubwoba bukabije mu baturage. Bamwe rero ngo batangiye guhungira mu misozi, abandi berekeza ku mupaka wa Bujumbura kugira ngo mu gihe ibintu bikomera byaba bikomeye bahite bambuka. Hari kandi amakuru avuga ko abasirikare bakuru mu ngabo za FARDC cyane abakuriye iki gisirikare muri uyu mujyi wa Uvira ngo bamaze guta ibirindiro byabo. Bamwe ngo baburiwe irengero, ariko amakuru ngo yaje kumenyekana yuko abahunze, abandi bataramenyekana rero ngo bakaba bakirimo gushakishwa, aho bitaramenyekana niba bahunze cyangwa niba hari izindi mpamvu. Bikaba bije nyuma yo gutsindwa mu mirwano yabereye mu nkengero za Uvira ku munsi w'ejo. Iyi situation rero ikomeje kugorana gusobanukirwa neza kubera kubura amakuru yizewe, dore ko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ibintu bakomeje kubigira ubwiru, ariko abaturage n'imboni zacu ziherereye ahanga muri Kivu y'Amajyepfo baratubwira yuko abasirikare bamwe na bamwe b'amapeti abyibushye cyangwa aremereye ku ntugu zabo bamaze kuyabangira ingata ngo birukanyira mu gihugu cy'u Burundi. Icyakora impungenge ku bya politike n'umutekano mu karere, abantu b'impuguke baravuga ko hari impungenge zijyanye n'umutekano ahangaha, mu gihe rero abasirikare bakuru bakomeje guhunga abarwanyi b'intare za Sarambwe mu gihe bafashe icyemezo cyo kwerekeza muri uyu mujyi wa Uvira, bagashobora kuzahaca nk'abitambukira. Reka mu gihe tukiri muri aya makuru twerekeze mu yindi nkuru ivuga ko umuriro w'amasasu wongeye kwaka hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na FARDC ni mu bice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo. Kuva mu rukerera amakuru aturuka ahangara avuga ko abarwanyi bo mu mutwe w'intare za Sarambwe baramukiye mu mirwano ikomeye n'ihuriro y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru y'imirwano aremezwa n'abayobozi batandukanye, ariko kandi n'abaturage batandukanye bavuga yuko aha muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi hongeye kuramukira imirwano ikomeye. Ni nyuma yuko no ku munsi w'ejo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari bongeye gutana mu mitwe n'abarwanyi bo ku ruhande rw'intare za Sarambwe, ariko ndakubwira yuko mu gitondo cyo kuri uyu munsi ibintu byongeye kuzamba no gukomera. Amabombe ngo arimo guturitswa umunota ku wundi, ibintu rero bikaba byongeye kuzamura umwuka wo ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu ngubu aho imirwano nakubwira ko iramukiye ni muri axe cyangwa se mu bice bitandukanye, harimo axe ya Katogota Ruvungi, hakaza Kaziba aho Plateau, hakaza Kasika Mwenga na Chivanga Bunyakiri. Rero hakaba haramukiye imirwano ikomeye. Izi axe zose zikaba zirimo kuberamo imirwano uko ari enye zikikije uyu mujyi wa Uvira ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano irimo kubera ahangaha rero n'agaterera nzamba, ni isomo rikomeye kandi riteye ubwoba, dore ko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo barimo kurwana ku rwego rwo hejuru. Reka unyemerere nkubwire yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kuzana bya bintu byabo
byo gukora uduce cyangwa se gutega ambushi, bakaba rero bongeye kubura za ambushi zabo ziteye ubwoba. Ibi rero nibyo byatangiye guhabya abasirikare bakuru bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Icyakora amakuru aravuga yuko abarwanyi bo mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje kwizirika nk'umushumi. Abarwanyi b'abacanshuro nabo tayari ngo bamaze kwiyimfiritira muri iyi mirwano, gusa amakuru akavuga yuko nabo batorohewe. Amakuru yacu ataha turaza kubagezaho imibare y'abacanshuro baguye mu mirwano ahangaha, dore ko ku munsi w'ejo nabwo abacanshuro ngo bongeye kugaragara bari mu mirwano aha muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana rero noneho ni munyemerere mbabwire ko imirwano yikaze hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi b'intare za Sarambwe yongeye kwibasira uduce dutandukanye muri Warungu na Uvira. Ibi bikaba byongeye kuzamura ubwoba bwinshi abaturage baherereye ahangaha. Hanyuma rero iyi mirwano ikaba yabereye mu duce dutandukanye nk'ahitwa Amitimbiri, aha hakaba hongeye kuramuka imirwano ahitwa Rubarika ni muri Uvira naho haramukiye imirwano. Ahandi imirwano yaramukiye ngo ni ku misozi n'ubundi iteganya na Katogota na Ruvungi, hakaba haramukiye imirwano iteye ubwoba, ndetse ibintu ngo bikaba byaje gutuma abaturage batangiye kuvanamo akabo karenge nabo bakihungira. Amasasu menshi cyane yumvikanye ku munsi w'ejo hafi y'ikibuga cy'indege cya Kiguma. Ni masasu ki? Ni amasasu agambiriye iki? Ni amasasu yaturutse kuki? Urusaku rw'amasasu hataramenyekana impamvu yarwo, biravuga ko rwumvikanye ku munsi w'ejo n'ubundi hafi y'ikibuga cy'indege gito, ni ukuvuga aerodrome aha muri Kigoma, ni muri Warikare centre muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka ahangaha aravuga ko urusaku rw'intwaro intoya ngo rwumvikanye ahagana masaa 11 z'umugoroba ku isaha yaho, rukaba ngo rwaramaze igihe cy'isaha yose. Nta mpamvu n'imwe yatanzwe y'ayo amasasu kugeza ubu ngubu. Rero hakaba hakomeje kwibazwa byinshi kuri aya masasu. Uru rusaku rw'amasasu rwateje abaturage ubwoba bwinshi, aho bivugwa ko ngo bamwe muri bo banatangiye no guhunga aya masasu, kandi ngo akaba yaraguye mu mvura yari irimo igwa nayo y'imiryango myinshi. Rero ikaba ngo yamaze gukuramo akayo karenge, itinya ko hagira igitero gikomera muri ibi bice kikabibasira abatuye mu duce twa Kigoma na Kamutipi hafi y'ikibuga cy'indege, bifungiranye mu ngo zabo. Amakuru akaba avuga ko umuvugizi w'akarere ka 34 ka gisirikare muri FARDC yahamagariye abaturage gutuza bizeza amahoro n'umutuzo n'umutekano. Major Dieudonné Kasereka akaba yasezeranyije gutanga ibisobanuro birambuye kuri iki kibazo mu masaha ari imbere. Reka nshuti bavandimwe bakunzi ba Ibendera TV mberekeze mu gihugu cy'Ubudage. Abantu batazwi bibye amasasu ibihumbi, kabirwa yuko ngo hari amasasu yaragenewe abasirikare bagombaga kwifashisha mu kazi kabo ka buri munsi. Birumvikana ubwo bagomba no kwifashisha no mu rugamba. Amakuru aturuka ahangaha rero aravuga ko abagizi ba nabi bataramenyekana abibye amasasu ibihumbi n'ibihumbi, akaba ari amasasu yarari mu ikamyo ashyiriwe ikigo cya gisirikare cy'igihugu, ni ukuvuga Bundeswehr, ni mu mujyi wa Berge muri Saxony Anhalt, nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye byo mu Budage. Ni
makuru yakomeje kugenda ajya ahagaragara. Biravugwa ko ubujura bwabaye ku munsi w'ejo, hanyuma rero nk'uko minisiteri y'ingabo ntabwo ari ku munsi w'ejo, ahubwo ni ku itariki 25 Ugushyingo, ubwo ni ukuvuga mu kwezi gushize, nk'uko minisiteri y'ingabo yabihamirije ibitangazamakuru bitandukanye aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru abivuga ngo ikamyo ya gisirikare, ikamyo ya gisivile yari itwaye amasasu, ariko umushoferi ahagarara nijoro kuri hoteli Ibage, aparika ikamyo muri parikingi idafite umutekano. Biza kurangira rero ngo bukeye bwaho mu gitondo ubwo ikamyo yageraga mu kigo, ngo byaje kugaragara ko amasasu amwe yabuze. Sprigari yatangaje ko nyuma yo gusuzuma urutonde rw'ibyari mu ikamyo, hamenyekanye ko hafashwe amasasu agera ku 10,000 y'amasotera, kuvuga imbunda zo mu bwoko bwa pistole n'amasasu 9,900 y'imbunda nini ikoreshwa mu myitozo itandukanye. Minisiteri y'ingabo muri iki gihugu yavuze ko iki ari ikibazo bafatana uburemere, bavuga ko ngo amasasu nk'aya atagomba kugwa mu biganza bibi, akaba ngo baratangije imikwabo ikomeye cyane yo kwiga kuri iki kibazo. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV, muraza kunyemerera ibitekerezo byanyu mu byohereze kuri nimero yacu ya WhatsApp, kugira ngo murimo kwibona igenda itambuka ku maskrini yanyu. Hanyuma ikindi nakubwira, niba udukurikira hano, ndakwibutsa gukora like mu gihe usanzwe hano ku Ibendera TV, ariko niba uri mushyashya ndakwibutsa yuko gukora subscribe ni ikintu cyangombwa cyane, ubundi ukibuka no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni sinye dora notification, kugira ngo ubutaha amakuru ajye akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Reka rero munyemerere mbasezereho, hanyuma ariko mbere yo kubasezeraho munyemerere, hari abo ndi kubona bambwira ngo nimero ninyibibutse, nakamenyetso ko guteranya 250 nimero iduhe ibitekerezo twandikiye kuri WhatsApp. Inimero wanayitangaho inkunga mu gihe ushaka gufasha ibikorwa bya Ibendera TV, ariko iyi nimero ndakwibutsa yuko igihe kitari cyagera ngo ube wayihamagara uyibone. Ngibyo rero ko byifashe, mwese ndabashimiye cyane cyane abakoze subscribe ku Ibendera TV, ababanye natwe muri aya makuru kuva atangiye kugeza ubu tugeze ku musozo. Hanyuma rero mwese nimunyemerere mbashimire kandi mbasezereho, bifurize kugira umunsi mwiza, mugire akazi keza muhaye kandi muronke, Imana ibarinde.